Webale Nano Anje Kan Nyanya's Honorable Your Grace and the clergy, our chief guest, honorable ministers present, colleague MPs, all protocol observed. Kama na wakunda, mujiraman kautumar kwela. Hallelujah, Izina Ndutsime Julius Karahanga, member of Parliament wa Rwampara East Constituency, Rwampara District. Elizova tuijakombe kekelezia yiteji, ninje tekelezia yitu, akubana nyeneju, nina makomu wa omusito. Kandi nyumba letenda msio, kuruka Omurwenyaga Parish, hamwe na Rushandre Parish, okwenyo wanje, kongabo kujangungu waliyo munani twarabana ishomero. Mbanza wa mukelezia, nashanga mushabichi korwa, tukushabachi abichi ya Maria na nyeshabani imwe, kandi no mutushabona, ugofumbo bunyine, ngagitirwa akelezia je agana matazi. Elizova obutuija kombeka nyewe kamemba wa Parliament omwizine lyanje nabambaletire miliyoni 2 zilya konka echemime nabantu kuchimanya konka kunaika nale Father Didas nijuka tato mujenzi Silva Karahango bwafa Father Didas kazakuri no yabirari parish priest wa Rwenyaga kandi ekitambo kya misa no yakyebimbi mwina zaganira na mukuru wanje Engineer Justus Karahanga twikwate nkeka omwaka gumwogu omeza ana nitwe turete miliyoni 10 muhandike izina lya tatitwe omujenzi Silva Karahanga na Frema witu mwebale munonga kandi nipenda kubatuisa ngo mushabiri ihanga ryitu mutushabire nitwa bebembezi ebi musija shwero musija dugumoko bitakisha ko tukabiceza mutushabire n'abantu kugira ngo bakundi ihanga ryabo okurye kwibeze za government ningo kozo ukoryo burwire omutakiba kitaka rya government akaryeteriyeye nabyo tubishabire ebyo birikemu obushobora kuzumugende ihanga ryitu rukore tongere sento makagitu mwebale mnono.